mi nismo u stanju da kažemo koliku snagu ima molitva. Pazite, ne pečurka ili bilo koje stimulativno, halucinogeno ili bilo kakvo drvo. Nije nikakav problem da ti tražiš promjene. To je potpuno legitimno. Ali zašto pečurkom majka mu stare kad je sin Božji sišao sa nebesa? I kaže, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Razumijete? Ovo je vječnost moje. Ovo je milost moja, ljubav moja, istina moja, svjetlost moja, sila moja, mudrost moja. Razumijete? Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, novoga zavjeta i u njoj život u izobilju za sve vas. Ali molitva je način opštenja. Jer zalud, vidite, ima i koji se pričašćuju bez molitve. Zalud. I onda posle bude grđeno što je bio, razumijete? Izdeformiše se, iskrivi se, paralizuje se. Nema molitve, nema odnosa. Dođe tako kako, znate, nešto se šunja, probija, priprema, razumijete? Ima i da se priprema. Nema života, nema molitve, nema ljubavi. Ili ima, ali prema pečurkama. A pogledajte, Sveti Otac, kakva je snaga molitve. Kaže, mi nismo u stanju da kažemo koliku snagu ima molitva. Koji su njeni potencijali, koji su njeni darovi onima koji je koriste i u koje duhovno stanje ih ona dovodi. To su neizrecive mogućnosti. Međutim, riječi od kojih se ona sastoji, dakle Isusova molitva, isprva su pronašli naši sveti oci, premda ih nisu izmislili, nego su od davnina našli povode. Pazite sad ovo, molim vas, ovo je čudesno. Našli povode u samom Svetom pismu i kod vrhovnih učenika Vladike Hrista. Koji su vrhovni učenici? Apostoli. Bolje rečeno, oni su ih primili kao otačko nasleđe i prenijeli ih nama kao svetinju. Onima koji nisu naučili iz iskustva, izrečenoga postaje jasno da je sveštena molitva nešto božanstveno, zapravo svešteno proročanstvo. To kad se kaže proročanstvo, misli se u duhu djelovanja Duha Svetoga. Ranije smo negdje govorili da je sam Gospod Isus Hristos ostavio kao zavještanje da se molimo njegovim imenom, a Duh Sveti će od Pedesetnice da nas nadahnjuje da tim imenom i živimo i mislimo i da u njemu jesmo. U tom smislu kaže svešteno proročanstvo. Dakle, evo vam, ovim imenom ćete disati i živjeti. Sve generacije do svršetka vijeka, odnosno do konca vremena. Dakle, to se odnosi i na nas. Kaže, jer mi vjerujemo da su božanstvena proroštva i duhovna otkrivenja i riječi Božije sve ono što je Hristos dao svetim apostolima da kažu ili zapišu. Dakle, u to apostolsko predanje, u evanđelja, apostolske poslanice,
mi vjerujemo kao u spise koji su Bogom nadahnuti. Jer On je govorio kroz njih, dakle kroz svete apostole. Vičući nam kao sa visine trećega neba, najbožanstveniji Pavle kaže, pogledajte, molim te, percepciju svetoga Marka Efeskog i našu razbijenost, potpunu rasijanost. On kad sluša svetog apostola, on ga ne sluša tek tako, nego kao da viče sa trećega neba. Kao da nam otkriva Duhom Svetim, dakle Bogom, Duhom Svetim, istine. To nije prosto misao apostolska ili, znate, njegovo viđenje stvari ili neka njegova pouka. To su otkrovenja. Sveti Marko Efeski, kao istinski sin crkve i učenik i pitomac svetoga predanja, on sluša te riječi, ali ne kao od običnog čovjeka, nego kao da, kako i sam ovdje kaže, kao da grmi sa trećega neba. A na koje riječi, evo konkretno, a vezane za Isusovu molitvu, kaže: i niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Znači, niko ne može da ispovijedi Isusa Gospodom ako ga Duh Sveti ne nadahne. Kaže, odrečnom rečicom niko, on veoma čudesno objavljuje da je prizivanje Gospoda Isusa nešto veoma uzvišeno i visoko. Vidite, vi kad kažete Gospode Isuse Hriste, to nije obična stvar, to nije obično djelo, to nije obična radnja, to je nešto uzvišeno, visoko. Vi se već, uključujete, to je već to, Gospode Isuse, ti si već ušao u odnos. Već se dešava, već struji, to je to. Ali pripremljen, obučen, uveden, i onda kad kreneš da praktikuješ, onda je to. Veliko. Vidite, Duh Sveti, obratite pažnju, koji je u nama od krštenja, naravno ovdje možda treba ili ne treba reći, ali evo reći ćemo, ovo praktikovanje molitve Isusove, ono se odnosi samo na ljude koji su kršteni u crkvi Hristovoj, u crkvi pravoslavnoj, nikako izvan nje. Jer može da dođe do ozbiljnih problema, ozbiljnih problema, može čovjek umom da popušti ili da na sebe izazove nalet nečistih sila, a bez imuniteta da im se suprotstavi, možda bude ozbiljnih problema i fatalnih posljedica. Dakle, ovo se odnosi na krštenu čeljad Božju, zato što kroz izgovaranje ove molitve i prizivanje ovog imena dolazi do djelovanja, mada je ono kao prizivanje izazvano djelovanjem Duha Svetoga, ali još snažnije pokreće njegova dejstva u onome ko se sa pažnjom odnosi prema svetinji imena Božjeg, to jest imena Isusovo.